Dohot hasad nigalung maksudi memuji ho langitin nama saebat ditani nama sai Torah ombuni nama sai saksa pasangat porno ore bakar tungso lo tadinga lama uji ho Tuhan nasago gobaendo kulapa sangat monro rodi ujung ningoluku sai pujioku Mari tehite guar ni dibata ama dohot guar ni anaknya. Amin. Soalnya dari Tuhan Yesus, lagu muda na dia dan Allah kunasa, muda di nama suruh aude. Molo adong manang isa na mabagi lomo ni rohani amai, boton ni ido tari waktu kudai. Manang nasiat dibatai, manang nahwatamu ni siang roh harapu sendiri. Songon na nidok ni surati, akabatan ayat na mangulu do mabaw siya pamatang niya porsiya dia. Haleluya, matanihan kita. Ale Tuhan debata pargogo na sa tudusan, nasokal jala na bonat, jala horo na dijang marroha, jala dipati bohoro na serek marroha. Alani, bukan rohani Tuhan, saramoti kami asa unang dekat kami, unang dijang rohanami, alay tugu-tuguhan mahite-hite togdim, asa uduk, serek, tubuk jala burjuro hanami dia lupan dihalak sa luhut. Alam anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Langit kita matukuk bersikir berpatanyakan kono lima nota surat di 2 Musa di Jusa Kono mamut kami san ayat 2 1 2 Musa di Jusa Kono maka kisori may sama jahat. Jadi marmut masa dok luhutan di halak Israel dok paksi Musa, dok paksi Aaron di halongonane. Dok paksi Israel manusia, tumsonate kami di mulut kami jauh dari di namun Tuhan di dalam mulut kata sisi di musuh kami ayat itu kami keluar lawan musuh Dunginin na Jehovah matu si Musa. Ida maparok kumatu hamu udan sagu-sagu siya balwagidjang. Asa ruar bangsoy jala di pakungu sa dari naik. Asa bujuni na sida manang turutan na sida patiki mananggan. Suruh menurut dia dengan masyarakat Jehovah. Enungan diri ibadah pada penggunaan Aku ngakini doksi Musa moro dia Jehovah tutup pangalan muna beriyo jala butuhan manas dan usah memanukut naik kala yang mandiri Jehovah pada pembangunan nama mundi hamu kapalibana hari ini semangat kami pulang dari bapak kami kamu waktu doa Jehovah itu yang kau sangatlah bertua doakan aku menunggu di batas jalan terbuka. Amin. Asing marohani Tuhan tai Dia kasih moluson mi
pasuk-pasuk Tuhan mau. Gogoku uhaolong iotoktok mahite ite pambainaku nang siyan nasaro ako ay odos sumodang iya rodina matea. Tapa sadar hatta martangyak kita Jehovah di bata nahusog bahami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Puji-pujian mardongan hasanga pemali Tuhan husog bahon nasaruhan nami na punguat warbamu. Jala asido dinggan ibasam na hupakilalahok kami di bagasan sadarion. Di parmulu-bulu hodo ngolu nami. Ilion hogogoro hahipason tarlumobilas ni roha mangulutiak kaulon nami di tonga-tonga ni Portigion. Alanya li Tuhan, tamama puji kami ho jala huduk kami mau lihat itu adupamu. Jala las marhite tarpungan nami di bagasan Bornginon. Ima pertanyaan na pinatupan ni Huriam sisa halisa minggu di ganub bagas ni ruas ni Huriam. Naing marparsauram mahami dohoto marhite-hite hatam na naitari par di tengah-tengah nami di bagasan Bornginon. Pagkulingi mahami li Tuhan. Radi duhami laut manginon ho. Amin. Hatani timata tungot turpuk di pertanyaan di bagasan Bornginon. Ima sian barita nauli na sinurat ni si Johannes biduonom. Mamuk kamay sine 24 sa ro 35. So ngonom ma didok hatana hujahama di tungat-tungat ta laus tapai tiu ma di bagasar hatta. Asadung di ida na toropi na sodisi Jesus nang akasisian na pe dibongoti mamuse akaparau jadi rotu huta Kapernaum mangalului Jesus. Jadi jungjupang nasida ibana di bari bani tawi nin nasida mamadok ibana. Guru sadihari doho rotuson. Duminin na Jesus mamangalusi nasida. Tutu si tutudo na hudokot tuhamu. Dilului hamu peau dada ala nang dapat rohamu na tadday. Tung ala ni nabusurido hamu mangar roti i. Unang masipanganon na ulo salpu ulahamu. Alay si panganon namian ro di hanguluan na saliling-ling nama. Nanaing lehonon ni anak ni Jolmay tuhamu. Ay ibana do dia tidakon amai debata. Dunginin na nasida mamado ibana. Dia mabahinon nami. Asa hula hami akaulaw lo rohani debata. Dunginin na Jesus mamangalusi nasida. Hapor sehamuma na sinurumi debata. Ima ulaw lomoni roha. Dunginin na nasida ma. Asa dia matadda bahinom musidaw nami. Asa tung porsea hami diho. Aha diulaho. Iyo punami mga manna do di parhorsihan songon natar surat di leo doroti siya banwagijang panganon nasida. Duminin na Jesus mamadok nasida. Si tuturo hatakot tuhamu. Apala si Musa mangalihot tuhamu roti na siya banwagijang. Damangido mangalihot dihamu roti na tutu na siya banwagijang. Ay dinatuat siyan banwagijang do di silehon hanguluat di Portigion. Ido roti nasiyad di bata. Gabi didot nasidan ma. Sa itong malehon tuhami ali Tuhan roti si songoni. Dunginin na Jesus mamadot nasida. Aw do roti hanguluan ni. Sadok naso malebe manang ise ng rotuaw. Dala nasutuba be mauwas manang ise na porseya diyon. Ido yang gosahak na. Amanami inanami sulang songoni ng anak kon nami na poso.
Molo tapayuti turpuhon. Boy ma taingot hata ni si tua di hata bata na madok. Jora-jorain na dinamale ida-ida dinabutong. Jora-jora dinamale ida-ida dinabutong. Jala molo tasukur ra hita sendiri. Manang nisukun hita di tengah-tengah lipunganon. Radi para hatutur hatta do molo adong seda-seda halak. Nau hepeng budang jala burju marsileo lehon. Ra atarolo di hita jonok-jonok tula bumi. Kasongan kami molo akama molo naolo ra mangaleo dongan na minum. Sepa junohor dutu sih. Jalai ke terpato pordo mari bisa jam. So tunglilingan non ni berola mulai tang minum biar. Kena hatok mai. Horas le. Mati buah mudiso. Torido no hono. Burjudo pakulingan ni. Jala terpajono do tulabung ni. Dangna pola nasi da majalo tu ni ba olo sadi ba sadir majal baju dia usakong. Biasa na minum telu galas do lain jalo masakong ai binoto ang na burju lawa ber. Alai molo dung sun sude akai molo dangaung be si humisik ni dongan nakinganon na burju na tado honon. Madao do ICP akadongan na hiyan selapu. Alani do adong hatani nang halak Indonesia na madok. Ada duit abang disayang, tak ada duit abang ditendang. Jelas songon itu nama sarang di pardelanan di ngulutta. Hidupan na hidup naking ide-ide do jauh na binabutong, jora-jora binamalik. Alay bulu dung sun saluhuk nai, madaw dibita sen saluhuk nai. Boy do honon, tegoro pedang tegoro ni. So tung dituntutan don nanilian na nasalkui, kantar patu bawi. Tutung di pangidon do sigareto na hamay sabok kuderi. Ido lau turoha awlo na paba dawos ni. Manang pidda iba siyan haso malam minubuhan kode na asin. Asaw ng pajud pang bedo iban. Ido na masa di pardalanan ni nguluta. Lau songon ido na masa nang diturpuk na tayo da bornginon. Ima na tubu tuak kajolma namang hutod Jesus. Naking didokon dung lau tuhan Jesus siya pungwani. Roma akan atoropi dilului maparau asa dilului Tuhan Yesus tu tanah asing laus pajupang di huta Kapernaum nama dok buru aisa di hari do horiso roh Yesus mengalusi nasida didok matu nasida tutu si tuturu na hodokot hamu dilului hamu piau dada ala nang dapat rohamu na tadai tung ala na bosurido hamu mangar roti itu jadi memang pengalaman na julu turut temundo sahat tu praktik jeno. Jadi tung bahasa masa turpo tu ganu itu jorma. Lapatan yon lau manosoi rohatta. Asa pangalau si songonon urang tapatuduo di pardalanan ni ulut. Jala pangalau si songonon dang naina pinangidoni di batas ya kita. Taha porsai di bata asa mangak kita, taha porsai di bata asa mamora kita, taha porsai di bata asa sir manangah pe natsapangidu. Unangi natarpasita di tengah-tengah di portiyo. Dangi. Ay moloido natarpasita di pardalanin nguluta. Hita mana ni hata ni jabatan abdo. Magopoma di omoho dia pe arong di portiyo ang mati do. Di Tuhan Yesus naking dito kamu piau dada ala nang diboto kamu tadi. Ala nabutong kamu siala ni akaroti. Jala durong sa naking natorbi mandok. Atong dia maulaw nami asa huboto hami mangulahon ahan idok ni debata. Dia maulaw nami asa huboto hami na binay ni debata. Jala dia ma si bayang mutadda di hami. Asa hutadda hami ho, jala asa huhiton hami ho. Jala titudo na Diyos ni Jesus naking dang na diboto nasida do petarda na binani Jesus di tongah-tongah ni pardalanan nasida ditikki di portibion. Maka na di naking dia matanda si benom mutuhan. Ape takasta moto adorang seturupuk tahun nunga adong tulutadda na balgan di patupat Jesus di tongah-tongah ni pardalanan ni mulun ni jolma.
Ima na parjolo ditiki pesta ni dihutakana aik gawe anggur. Na paduahon torok do di pemalum Tuhan Yesus akan marsahi. Na patuluhon ima na butonga jolma selani dua deke do tulu roti. Ima tadanang binani Yesus di tengah-tengah ni pardalanan. Alai jolma mangalu pohoni di pardalanan ni. Dari dok naking dia mata da sibena muhani asa hutok kami. Jadi gua ada hita di pardalanan ni muta. Tasuk ko maju hita gan marsada-sada. Tutudo siya niya sinirohata manghutot di bata. Tutudo siya niya sinirohata manghutot Tuhan Yesus di pardalanan ni muta. Molo tutudo hita manghutot Yesus di pardalanan ni muta. Tahapor saya do di bata mangalih na kanan koti di hita. Tahapor saya do Yesus imamuan hanguluan do roti seseling-liling na. Taulah humma lamun ni roham di bata. Kang mau na pinanggi di bata ti. Unang tabay si Paulo unang sabay kung nilo nihatan nato ay may namasa ka igaga usa inamasa imatayla unang alajut pangarimindu lahi tatu pasoran duriya unang alajus papatungan rohi tapatu pasoran duriya alay nanay silolota aporsiyaw na mangulu dohot aporsiyaw na manotong laho mga luli ngulu sa liling-liling na ima pangitutong Tuhan Jesus adi do Tuhan Jesus tuhuk kamuma auga tahu natuawi songonima nang Tuhan. Berarti mangitut Tuhan Yesus mau payet hati ay nani tuhuk ni Tuhan Yesus lau mamorsa dosa talo manubusita sian ha matea dohot sian dosa lau dosa ibana sampai tuhau pinosilang isahi di belbeli di bising sampai mate di pinosilang ibana itu berarti mangitut Tuhan Yesus sedang ala haulang budong mangitut Tuhan Yesus adang hausan haulang balum kahita mangitut Tuhan Yesus dang holan asal radi akka na adong di kita bui kita butonga adi Tuhan Yesus do manangis na sa ulo mangula unang may banamangan atong Tuhan Yesus pita di portigon ikom mangula do hita di tonga-tonga ni pardalanan ni mulutta ikom mangula do hita di pardalanan ni portigon atong molo porsia do hita Tuhan Yesus do harurani sa luhut at kangulu di tengah-tengah ni pardalanan ni multa. Jala porsia do hita Tuhan Yesus do roti dohot dalam hangulu sa liling na. Taulahumma law mo ni roha di bata di pardalanan ni multa. Amin. Bertanya ni. Mauliati madiho di bata Jehovah. Nama make ganuk ngulu nami dohot na mengajari kami. Laos di pasari parhoko hatam tunga-tunga nami di bagasan sedario Taurat tumay gabi bunga terbuai na winadinggan di ganup kami no bigisan asa tau kami mangulu di hapor siyaw na manotong lahu mangulului roti hanguluan silalik sisa liling-liling na jalanot nasa tupa mauat barang malebi kami lung kau kami bongot tu Razomi. Alami ali Tuhan. Di tengah-tengah ni pardalanan ni ngulu nami, najujud do di hami di boti at kahinauli ni portidion. Alami margogo maho, manurut din to di porbadi itu ganupan. Asai mangajari, mangarajero hadap pikiran nibat, pikiran nami. Dohot margogo yon hami, mangulahon sa lubuk na napinangi donoro ham se ganuk ngulu nami. Asa tahu kami marhapak siya na bangul. Tahu kami manghitok ko. Lao pangyahi inganan na pinanadim. Ima hangul basi sa hiling-hiling. Pasdoran namin ni Tuhan. Ito koron na birni. Rok hapari polan kumokokpan. Alami pataw mahami gabi hanak komu. Sihitok ko. Jala anak komu. Aboran niya kapas-pas. Songoni mali Tuhan nangi anak kon nami kami sesama nami dohot ruas ni huriam nasugui masaur rap dohot kami di tengah-tengah ni bagason apalagi dorong ino pos dorong nami polo namat jaganya sida namat tungan pasu-pasu ngulu na sida pasu-pasu loder ajari parbukuin na sida di hagaleon asutung tutik kenaneng ro buo na sida muserap si pardohot dohot kami Kapkamalate hon,
doh pagkalason mamuji ho marhite-hite eje doh tangnya. Songonima nang yanak nami na makasuhuton pertanyaan nami di gagasan Morino. Tuhong ho pasal tami keluarga asaho nama masu-masu ulau nasida di huta manang di badiat pe. Laso nama masu-masu yanak pun nasida. Leho di nasida pos ni roha makirim sian hodo haruran saluhut atau nomina dinggan namasa di tonga-tonga ni hodo nasida. Sila pos roha nami di Tuhan. O manamandungan nama kauli do dapat daun nasuragam di parmarado persahitan sa tonga-tonga nasida. Leo toktong las ni roha. Leo toktong akaumur nagajang ginasida. Asa tahu nasi dari Tuhan margo mangulau-ulau na obat klase do lomo ni. Songoni manang anak pun nasi dari Tuhan na pinasahakmu di tengah-tengah keluarga. Ho pasatan asa ho nama masu-masui ho nama rubudu buru-buru magoda ni pengging nomor 2. Gabi taras ni roha di tengah-tengah ni keluarga las ni roha di nomaliang tarlumobi las ni roha nang dia depan. Pos doa nami di Tuhan tangiang na husok bahok kamyon tangi honomu jala pasahatomu nah inirim ni rohama nami doon na usak karihami margulu tulong lora sato kinaya ni Tuhan mardumu sirang mahami siya tunggu ni bagason mardapoton ganut bagas nami bi marsadasar tataru hami jala tugu-tugu taparhon nasaragam ni parmaran asabuhi hami sahat tu ganut bagas nami bi pajut panggaw keluarga di bagasan las ni roh. Songoni mana yang pernah melihat bagasan hawa nama jaga nasida padawan nasaragam ni parmaran. Alagi kami saluhut nasa pangiduan nami hurajumi rohanami do lagu dosa do hami Tuhan. Maradok perdongan nami jolma sarlumubi maradok poko. Rohami tu julum mangidu hasan di sanami. Urasi hami di Tuhan alami dosai. Asa tamah hami anak kamu gabe habawan yak kapasu-pasu. Nang si pasahatomu juga nungkulu nami. Aku ninang kupasaujukan. Jalo matangin husuk bahok kami. Wangi saat time itu do pemahoran mangasawan guarni anak Tuhan Yesus Kristus martanya kami. Amin. Tuhan
Tapasara rota, matang yang maita. Ale Tuhan di bata amanami, na di panagijang. Puji-pujian o malateo, sumpo na saronami na bumoto pamu na sumur ngali Tuhan. Salah asli dengan biasa, mi pagi-pagi mo ni ami siat ari ng sapu-sapu tikyo. Bilokoro bila ami maripas untuk usang ulo ni, di mana magula ulo namin siguro pari bar ko asli do ko lang. Jala diringit ko mali Tuhan, ami garo bersara-sara sa tonga bagas na bibi. Di mana marpungu di tonga di bagas ni amanami pinamami apala di dorminon. Di malay Tuhan, ya cara pertengahan nami na pinatuan huriam sa minggu. Mga kardala na Tuhan, tibatan nami. Lima, kalau mengendaw na di milo nungan utang yokan etam na subuh ni Tuhan. Lima na pinatolas ni naposom. Salain ni Tuhan, mga tong nama jasare kami. Asang ni Tuhan atami pakai kami may di paralan minggu nabi sigaro pare. Ali Tuhan, saluk nape di rongan nami, na sugerak marpunga pala tikyon. Tuhan kasatang ni Tuhan, manang diri sida maringan ho matuktong na mangin sida. Kalau tupak pasok-pasok na tangan na sa lopek ko na lang manguluti mo na sigaro pare. So sa Tuhan naman namin namin po na bagason. Tuhan masatangnya sa matuktong naman tangan ni sida. Tabay pasok-pasok mali Tuhan. Di keluargaon asang ni Tuhan. Lam tao man ni sida magbiji pasangapon karong muda bedi. Nangyali Tuhan yan ako na pinangalay mo na sila Tuhan ang matuktong na barunak ka. Sahit. So kapapanek na ito na Tuhan. Jalay lang musikat jeng umur. Kalau tong malay Tuhan o namadongan na toras na asal tong na sida lam tusiak na adalah hamadalani mulu na sigaro pare. Eli Tuhan nang nilala mulak kami sa tongan ibagas sama nami. Ano na Tuhan, Tuhan masatani asal tong na mangilingat ka nami garong marsara-sara. Asal ngili Tuhan sa tami itu garong bagas na bibi marsara-sara. Pajupang na keluarga di bagasan nami do ulas ni roha. So sabi Tuhan nama namin do inalami po na bagason, buong masatanya sa mga tuktong naman ng sida di paran nguluna. Dala tupak paso-paso na tangan na ali Tuhan, nasa raong napakan na lang, manguluti nguluna si gano pare. Di siya nasa pingiro na mali Tuhan. Buran juga rohani ordo sa nung orang mali Tuhan. Mararap pa doon namin jolma, mararap po keluarga namin teruma, mararap po. Jumula siya sa mundo sa namin na kurangi, asa tamami jongjong nero pa majalo paso-paso, aku na kupar sa ulit kami. Jalo-jalo limatang yung Panginoon namin, mga asawan ko rin anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Martangnya kami Tuhan melati. Amin. Oh Tuhan puji syukur atas kehadiran Tuhan pada malam hari ini Kau masih memberkati kami Tuhan. Tuhan, kembali kami mengucap syukur kepada kehadiran Tuhan pada hari ini Tuhan. Tuhan, kami tadi sudah mendengar sebagian dari firman-Mu. Firman-Mu itu menjadi tongkat pelita dalam kehidupan kami sehari-hari. Begitu juga Tuhan dengan saudara kami yang tidak dapat hadir pada malam hari ini Tuhan. Karena Engkau memberkati mereka Tuhan. Walaupun mereka dalam sakit Tuhan, dan Engkau mengurapi obat yang dipakai saudara kami Tuhan agar lekas sembuh Tuhan. Tuhan, banyak dosa yang kami perbuat sengaja ataupun tidak sengaja Tuhan, dan Engkau lah yang menghapuskan Tuhan, agar jangan terhambat anugerah yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami sudah melakukan kebaktian kami Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati Tuhan. Begitu juga dengan saudara kami yang hendak akan pulang dari rumah kami Tuhan, kiranya Engkau mengiring-iring mereka Tuhan agar dapat berkumpul dengan saudara keluarga dengan selamat Tuhan. Banyak dosa yang kami perbuat sengaja ataupun tidak sengaja Tuhan, ampunilah Tuhan, supaya jangan terhambat anugerah yang Kau berikan kepada kami. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Di debata
mahasik dinaborat di papita dorohan unang ganggu rohamuna di pandok di debata pasakona baga-baga pos rohani debata asauna behotalu di badha holomoni dereng Yesus di Tuhanmu bernikmati nanai unang ganggu rohamuna di pandok ni debata pasatona baga-baga pos rohani debata tatangyak kemapilin nata pepungon tudulun ni debata tapauduk marohat tamartang yang mahita ali debata manami na di benua gijang odo harorwani saluhut silihul lihun nadinggan dohok nasa ulibasa na mauliutus upasat taima sien na nilihomi pilihan nami tuho sejalo may gabiwa na husus di dulog pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasya kami pilihanon pati bulhon harajamu di tonga-tonga ni huriam dohok di portibio buhay marohan nami matiti-hiti turdim asalam hutad dahami kudang nisililihomi tuhami asalam girgir kami madok maulihati tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rak mahita mangido di tangiang hato patay. Haleluya manami di luar hijau. Saya bilang dia bakwarmu. Saya mau maharajamu. Saya isap malam menuruhan di gunung pengosong di gunung hijau. Dia umat Tuhan di sedadun hagus sebari. Saya sama dosa semua panisangan. Ibu saya doa nama dosa Tuhan. Unak kami hidup tolong kita. Baru mahal siapa ngaku. Hai hormat maharajamu. Doa gugur, doa sangat saliling diterima. Amin. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus. Dohot holong ni rohani di mata-mata. Dohot parsaoran itu di pembadia mana madongan kita. Manotong may hot roh di saliling bililingna. Tedium ma amin. 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 Salam. Salam.